hei hi Akashvani aizawl ani chanchin thar achiar tu lal engmoi larsap kalchuak tur Dr. Hari Babu Kambam pati chu vo in chnu dar thum hian darbar hall Raj Bhavana thok official ten an tha anga sarkarin athana hun ero chu aizawl achwa sanni kumthar January ni khian buat sai ani ang Governor hi January ni thum khian Odisha khopui Bhubaneswar Raj Bhavana thu tiam tira he state larsap ni tura laklu tura ruaman ani heti lai hian Mizoram larsap thar tur General Vijay Kumar Singh po kumin January ni kwa khian laklu ani dona voin hian Chief Secretary Pu Khili Ram Meena Havin official poimo ten larsap kalchuak tur official a thla dan tur le athar thu tiam tira laklu dan tur hi an soi ho ani Puanto chin angin Odisha larsap Raghubar Das Bana President Draupadi Murmuin apom tak awangin thole nikal ta tlai lama khan station khata larsap te omna sik soi ani a Mizoram larsap thar atana ruat General Vijay Kumar Singh hi India Ram Sipai Lalber Chief of Army Staff somni palina ani a Indian Army achanga achol nuwa politics sa aluta kumsang ni som pali le sang ni som pakwa Lok Sabha in thlanpuya te khan BJP chiketa dingin Ghaziabad Uttar Pradesh achanga thlantlin ani a Prime Minister Pu Narendra Modi ka ishwai Cham Khatna Khan Minister of State for External Affairs Minister of State Independent Church for Donor le Minister of State for Statistics and Program Implementation te achela acham ni na Khan Minister of State for Road Transport and Highways le Civil Aviation te alauchel to bok Mizoram Pradesh Congress Committee ka issuain Lalthan Hola Auditorium Dr. Manmohan Singh asuna hun vo in khan man ani a he huna hian Congress Working Committee member Chief Minister Louis Pulelthan Hola chuan Dr. Manmohan Singh suna thu asoya Dr. Singh chuan Mizoram chumnga lai atlo ania soin November sang ni pariata campaign turin aron kala kum sang ni som pathum November thavek khan campaign turin aron kal le ani ati a hetiang miro pui Mizoram po shia ron tlo ve zeu zeu thin le rondo saktu chan ani tamei chu avan duai thak le ani ati Dr. Manmohan Singh chuan anti-terror law tamtak asiama India rama thisen chuan thlengna salutuk chu Congress sarkar line ti re ani thina abul tum tu te an fak om thin ani ati ani Dr. Manmohan Singh chu India ram economy choi sang tu ani ati a tun thlenga Mizomi puiten an chor changkai MGNREGS le RTI te ahun laya duan chhuani in abul tum tu ani atibok Manmohan Singh November sang ni pare khan Mizoram ma campaign turin anokal to November sang ni sang pathuma anokal le bok ani te chuan Mizoram tanbo ani pal logel ani he huna hian MPCC President Pulel Thanzar chuan thu soin Dr. Manmohan Singh te chung kwa chu in ngai tlom tak anni chuan enton tlak le ani ati a Mizoram Dr. Manmohan Singh asuna nei hi tul anti thu le state kil khor tak mangai tu chan ani chu awi om hle a chan nana satak ani ati economist ropui India ram sum le paidin munsiam thatu ani thu le Mizoram pu adu sakin planning commissioner om lai pu a special package manga NLUP atana cheng vaibel se sang ni zariat petu ani thu asoi ani suna hun hi MPCC vice president pu RL Valan akai shwaya puralnal sa patlau chuan Dr. Manmohan Singh chanchin asoya suna hun mangkal khoma hian kal khom an thahnem hle ani Puanto chin angin Dr. Manmohan Singh hi kumsom kwa pani mi ni in December ni somni paruk zandar kwalem ni somnga pakhat khan New Delhi aims athia ama suna hun hiram puma ni sari chung January ni khathleng nei ani don ani chanchin thari Akashvani aizawl atanga puan ania AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate chanchin thar hi ngai thlak le chiar theya da ani zan in daruk le achan via chanchin thar hi puan le ani ang kumhlui thla akum thar lom turin state mi puite ngor takin anin puwa cha chhaumek zela kuminata na tho chan nin hnung bera sarkar pisa te chu dan pa ngai na hin honga sumdo na munte po anin hong deuh vek ani Aizawl khochung mun sang sang klo tu kan correspondent chuan Aizawl dor kai pakhat chuan poisa awang ti thom atam thu soin in shalpo
kumin hian a har sa zuala an hriat thu asoya mipui chuak wak ero kumdang ang thawa an tam thu le mipui vei wak shim shim thil leini lem lo an tam nia a hriat thu asoya kumdang ain inshal a har lutuk lo ani atibok kumin hi hriat thiam har khop mai in khal chon har thin viawa chang hi chon in khal hinom viaw chang te om vele boka poisa wang ti thom te hi tamang reng khom maya hriat thiam har anol poi chon poisa ro chu wang deuh chu ni mai the ni mi pui chho wa ke ro hi chu kumdang thoin kan tamin ke ria thil lei chelwa vei wak chho ve rim hrimang te kan tam in a hriat kumin hi chu wangin kumdang an khai khin pon hriat thiam har khom maya chel tuk chu ni than chong lovin ke ria chuti zong chu chanchin thar kan puan thei